Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbalarından birisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatine, sahabalardan cemaatine, takvalardan cemaatine, Peygamber üçün bardıq nerseni tışlap, ahiret üçün toluk umtuluğa hareket kılgan, Allah razı olgan adamlarga Peygamberimizin aytkan nasihatlары. Oşol nasihatlar 14 kılın burun aytılgan bolsa da bugünkü çeyin, balki bundan keyin kıyamatqa çeyinki uqqanlar üçün bardığına payda. Amal jasaganlar üçün bardığına payda bolot. Bul nasihatlарды jakşılap uqqanga hareket kılış gerek. An Amr radıyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem khataba yevmen faqala fi khutbatihi. Amr radıyallahu anhu aytat Peygamberimiz bir gün jalpı elge kayrılуу jasады, hutba aytты. Oşol hutbasında tömönkü sözlerdi aytıp öttü deydi. Özü Peygamberimizin hadisin bayandap atkanda ötö ehtiyatlık menen bayandaş gerek. Sözlerdi özgörtpөгөнгө толық көңіл буруш керек. Пайгамбарыбыз айткан, ким мен айтпаган нерсени мени айтты деп айткан болсо, тозоктон ордун даярдай берсин дейт. Ушундай коркунучтуу иш болуп турса дагы сахабалар жакшылап угуп, көңүл коюп, пайгамбарыбыздан мына шу хадистерди жаттап, анан бизге жеткизген. Ушунчалык жоопкерчиликтүү ишке өзүн салган да. Билбейм, жакшы жаттай албай калдым деп койсо дагы болмок, бирок бизге кийинкилерге пайгамбардын насааты жетип калыш үчүн толук ушул жоопкерчиликти мойнуна алып айтып атат. Пайгамбарыбыз хутбасында айтат: "Ала инна дуnya aradun hadirun ya'kulu minha al-barru wal-fajiru." Көңүл бургула, бул дүнүйө алдыңарда турган бир буюм. Al dünyanı takvası da jep atat, günökörü da jep atat. Dünyadan faydalanууда takva menen günökör bari birдей. Kebir günökörler var, kebir baylarga karaganda, kebir takvalarga karaganda körök dünyadan faydalanat. Kebir takva adamlar var, günökörlөргө karaganda bayrak жашайт. Dünya bul jakşı jamanды айырмалаганга эмес да. Dünyası körök adam Allah'a körök жагат дагы, кедейрек адам анча Аллага жакпайт экен, ошол үчүн азыраак берип коюптур эмес да. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, башка хадисте, эгерде дүйнөнүн Аллахтын алдында бир чымындын канатынчалык кадыры болгондо, но имансыздарга бир урттам суу да бербей коет эле дейт. Берип атабы, демек ал дүйнө аларды жакшы көргөндүгү үчүн, же кимге бербесе, аны жаман көргөндүгү үчүн эмес. Сөзүн уландысында пайгамбарыбыз айтат: "Ala wa innal akhirata ajalun sadiqun yaqdi fiha malikun qadirun." Көңүл бургула, акырет жашоосу белгиленген чын бир вада ал келет. Ал күнү бардык нерсеге кудуреттүү падыша чечим чыгарат. Алдыңарда келип аткан күн, кыямат күнү өтө коркунучтуу күн. Ал күнү чечим чыгаруучу кадыр зат. Неге кадыр? Қаласа бейіштікті тозоққа да салып қойғанға қадыр. Ешкім ештеке дей албайды. Ешкім талаша албайды. Өзін бейіштікте ойлап алған болса да тозоққа салып қоя бериши мүмкін. Аллах аябайды, қадыр зат. Ошону менен биргеликте ырайымдуу болгондугу үчүн тозоққа татыктууну дагы бейишке киргизип жибере бериши мүмкүн да. Ошол үчүн ал-иман байнал хауфи ва ража. Иман бул коркунуч менен үмүттүн ортосунда турат да. Günökör bolsoң дагы эми пендем ушул нашар адам элең мейли кире берчи деп бейишке киргизип берип койушу дагы мүмкүн да Аллах Таала. Бирок өзүңчө эле амал кылдым деп ойлоп атасыңбы, түш тозокко деп тозокко да түшүрө бериши мүмкүн да. Ошол үчүн ортодо да. Экөөнүн ортосунда жүрүү бул ушул мусулманчылык да. Бир жакшы амалдын үстүндө болуп, кичине бир ибадат кылып калып, намаз окуп калып, даватка чыгып калып, ажга барып калып, анан кийин башкаларды адам ордунда көрбөй калгандык, башкалар төмөн санагандык, кудум өзүнө бейиштен кабар келгендей сүйлөгөндүк Аллага жакпайт бул. Ошол үчүн мындайдан сактаныш керек. Ала ва иннал хайра куллаху бихазафириhi fil janna. Көңүл бургула, жакшылыктын бардыгы бейиште дейт ал. Бияктан издеп жүргөн бечаралар, дүйнөдө жакшылык издеп жүргөндөр, дүйнөдө рахат издеп жүргөндөр көңүл бургула дейт. Биякта жок рахат.
Rahat menen kursagın toyo tamak jep bolgandan keyin birazdan keyin daratkanada oturuş azap kelip atpayбы? Surabı? Har bir nerse birinci rahat bolgonu menen keyin kaygı. Jirga oynop nары beri çurkap alıp anan putum ordu dep jatıp atpayсызбы dünýede? Dünýede jok anday rahat. Dünýede bir jakşylyk jok. Ahiretde jakşylyk. Dünýeden jakşylyk izlegen adam eň akmak adamdır. Dünýösü bar bolup jaşap atkandardy jakşı dep oýlop, kedey jaşap atkanlar jaman jaşap atat dep oýlagan adam eň bir tуура emes bir ölçöm menen ölçüp algan kişi o. Oşol üçin Paýgambarymyz aytat: "Ey adamlar, bul jakşylyktyn bardygy bihazafirihi degen toptomu, штучныйдагы, оптомдагы bardygy beýişde" deyt. Al bu ýaktan izlebey goýa bergile deyt ana. Ala wa inna şerra kulluhu bihazafirihi fin-nar. Taksılar bu bardyk jamandyk, kaygı, kapa, kıjalatçılık bardygy toptomu tozokto. Bu dünýedegi ança-munça kıynalıp kalgandığınız üçün tozokko düşkönдөй narazy bolup naly berben jaşagyňyzga. Nalybaň hiç kaçan jaşagyňyzga. Bugün jok bu, keçe bar ele go, erteň bolup kalyşy mümkin go. Bir günlük jaşoosunu oýlop turup kıjalat bolgan adam dünýeden uşu köz karaşy aябай tar kişi de alç. Kiçinekey teşikten karasam bet maňdaýdagy adam görünет hazır magaçy. Oşunu ele görüp kalgany kaýga ketdi dep uruşup talaşa bergen akmaktyn işi de. Kenenirek karasaňyz bu ýakda köp adamlar oturat. Oşondo ele jaşoodо dagы başyňyza kelgen bir kıyınçylyk üçin çekitde nersege ütürde eňkeyip alıp tozokko düşüp kalganday, jaşoodо bardyk işiňiz artka ketkendey kıjalat bolup albaňyz. Bu dünýede jamandyk, dünýönün jamandygy emes. Paýgambarymyz bir hadiste de dünýede kıynalıp öte katlı kıynalgan adamdy bir beýişke kirgizgende bardygyny unutup kalat eken. Dünýede bir kişi kıynalyň bilen jok, o tagy kıynalypdyr. Uşunçalyk jer beýiş kıyınçylykty unutup bere turgan. Bul jakdagy kıyınçylyk emes. Oşol üçin dünýedegi kıyınçylyklar Paýgambarymyz aytat, dünýede emes kıyınçylyk, al tozokda jamandyk. Ala fa'malu wa antum minallahi ala hadarin. Ey amal kılıp atkanda Hudaýdan korkup amal kılgıla deyt. Sizin okugan namazınızды kabul alganga Allah Taala milletli emes al. Kabul alab eken dep korkup kılıç gerek deyt. Büt bardyk ibadatty keltirip koygonunday jürbeş gerek an. Kabul alasyňby albaýsyň mına şu namaz emes al. Allah kalasa kabul alat. Paýgambar aytat: "Ey amal jasap atkanda Hudaýdan korkup jasagıla." Oşul amalыбыз Allah'a gereği yok. Al maga gerekmi? Jakşyna kılış gerek de. Birөө üçün namaz okuganday okubaş gerek de. Birөө üçün sadaka bergenday berbeş gerek. Birөө üçün jumşak mamle kılıp atkanday emes. Allah üçün. Bir çoğun bir kompaniyada bir kişi işlegen eken, arxitektor bolup, bir emelerde bir prorab bolup, üýlerdi kurup, negizlep işlegen eken. İşte alan aябай köp jumuş kılıp ardakty öýe saluga çygaýyn dep kalganda özü dagı suranyp atkan magalda anan keyin oşol kompaniýa aytdy, dagı bir ele obyekt kaldy, şunu bütürüp beriň, kete beriň makul. Of, meýli emi dep turup oşol obyektdi anan eptep, septep bayagy jeňil ykma menen tez bütürüp dur dagı. Ana bütdüm boldu, bara bereyim dese biz sizge bir sürpriz kılayl dedi gele, uşul üýdü sizge belek kılayl dedi gele. Atdyň nepde, atdyň, şunu etterek aýtpaýsyň arkadaşlar. Bardyk nerse sizler uşulardyn karjylausundan getse, jakşyna kılıp üýdü salyp alsa bolboýt bele şunu. Namazın dagı uşuntip çala okugandar erten kıyamat günü ökünetde atdyň uşu namazdy özüm üçin ele okuy berbepdirmin de. Bir kişi uşuntip kızmatçısı namazga buyursa okubaydı eken, anan namaz okusaň men saga bir ögüz berem dep koýupdy da, mal baktırat eken. Namaz okusaň ögüz berem dep koygan eken, anan namaz okup başlapdyr. Күндө kojoýun gelse namaz okup atkan bolat. Ende dua kılıp atkan je namaz okup atkan. Bir aydan keyin anan kojoýun ögüzdü süýlebe koýupdyr boldy. Akırın kel kojoýun bayağı bir ögüz ay berem dediňizler, namaz okusaň dediňizler, şu okup atabыз mınake bir ay boldy. Hudaýga şükür könüp ele kaldyk, 5 maal okup atabız. Namaz okusaň özüň üçin okuysyň de, men üçin okuy beleň, men mындай ele aýtyp koýgam saňa ögüz berem. Dep dese men sizdi uşu bilgenmen, oşol üçin birösünde daratsız okugan, darat menen okugan mesele degen. Hiç kimisin darat menen okugan jok. Kudum bul aldanbaganday bolup atat, akmak da bul özü üçin okuyt da namazdy. Ögüz emes Allah saga 7 kavat asmandan keng beýiş bereýin dep atsa.
Dünyadan 10 есе çoğun beyiş bereyin dep atsa en akırkısı. Bürö üçün de namaz okuyor uşu. Uşu sen üçün un çıkpay jüröm da dedi. Nege an üçün un çıkpay jürös? Sen üçün men uruşpay atam. Nege an üçün uruşpaysın? Allah üçün jakşı adam bolunuz. Mınдай bayakı ele sözde şu körüngöndöy bolja boluşunca körün da. Jasalmalıktın ne gerek var? Peygamberimiz aytып atат, Allah'tan korkup amal jasagıla. Büröden korku emes. Okusan da Allah'tan korku oku. Abi ne deydi eken hazır okuayım desem de emez. Allah üçün. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُودُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ. Bilip algıla erteң amalыңar betiңерге ошона коюлат, алдыңарга берилет ошол amalыңар. Мына сенин амалың деп көргөзүлөт. Ошол амал сеники деп айтылат. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim kıpınday jakşı amal kılsa andagı соопсыздыгын көрөт. Бирок korkunçlu nersesi uşul kıpınday jaman amal kılsan anın dağı cazasını görösün da. Kur'an-ı Kerim uşunday bir mucize kitap. Eki söz menen kuvantıp dünyada sizden kuvangan adam jok kalat dagı kийинки söz menen uşunçalık kaygırtat jürögüň uşul zırıldap gidet da. Allah aytып atat, kokus kiçinekey bir mындай baykausuzdan bir jasap koygan kiçinekey amalyň bar go deyt. Oşonda soğunu unutpay berem deyt Allah Taala. Bирок мунусун да унутпаңыз да, анча kokус oğuzunuzdan çıkıp ketken jaman söz üçün dagı Allah Taala jazalap koya beret. Peygamberimiz aytып atat, kebir adamlar bir sözdü süylöйт, al ne dep süylöp atkanda özü köngül burbayt. Oşol sözünün sebebinen beyişten alыстап tozoko bir çıkanak kalat deyt. Tozoko tüşöyle dep kalat. Kebir adamlar var oylap birdeken süylöp alat da oşol sözünün sebebinen beyişke bir çıkanak jakındap ketet. Oylap süylöy beriş керек экен деген emez. Süylөгөндө ойлонуш керек деген. Мына жакшы ниетте айттым эле, ачууга берилип айтып бердим эле. Кыйналган маалда Аллага каршы, Алланын тагдырынан наразы болгон сөздү сүйлөгөндө этият болуңуз. Ошол сөзүңүз Аллага жакпай калса, андан дагы жаман кылып ташташы мүмкүн да Allah Taala. Ошол үчүн бул дүйнөнүн кыйынчылыгы, бул дүйнөнүн ачкачылыгы, бул дүйнөнүн жокчулугу эчтеке эмес. Акырет. Kim bul dünyanı oylop жашаган bolsa, dünya tarda. Anı içki dünyası tarayıp ketip dagı jaşoo al üçün tar bolup kıjalat bolat. Kim akırette oylasa, akıret jaşoosu tübölük jana keң de, anın jan dünyası kengeyet da. Oşol üçün keliңizler bardığыбыз niyet kılalı. Bul ötüp kete turgan dünya, dünyanın her bir nersesi ötüp ketet ekendigine bir işara kılıp turat da. Azır tün de, bir kança saattan keyin tün jok, kayaga ketti, bilbem jarık geldi. Jarık boldu de otursan birazdan keyin kayra gelet da tün. Şamal başlandı, jakşı boldu, birazdan keyin toktop kalat. Kar jağdı ele, birazdan keyin erip ketip atat. Oşol siz da men dagı bir gün uşularga okşop keldi gele, kete turgan wagt kelet. Oşol üçün kelgende jakşına geldik, hem ketkende da jakşıraak ketip kalganga hareket kılış kerek da. Emne üçün jaş balalar törölgöndө bardyk jaş bala bir musulman emessin. Janwardын balası olsa dagı jagımdуу da alçı. Jagat. Emnege? Törölgöndө içki dünya taptaza da, hiç kimdi jek körбөйт, hiç kimdi jaman körбөйт. Mede bayakı bir tura emes malumat jok. Anan keyin uje tura emes malumatlar başlanat ke, kiçineke mындан kiçineke bir ımırkay törölüp kalgan bolsa, uje bu kiçinekeydi. Men çoğunmун deyt. Tekeberçilik payda bolat. Anın bunun oyunçuğun talaşkandığı jakpayt, jek görünüş payda uje jakpay başlayt da. Hiç kim anı karabay kalat da. Eger bardığımız törölgöndögüдөй taza ködön menen Allah'tın alına barganыбызda bizdi perişteler kucak çayıp tosup almak ele beyişteç. Oşol üçün inşallah bu taza jürök menen kelgenimiz şu jüröktü hiç tege kıla albasak da şu kirdetpey alıp baraylı Allah'tın aldına. Allah Taala barыбызга жеңил kılsın. Wa ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.